Catherine Natukundo w'emyaka 25 tumushanjiro mu kayiru kushanga mu cyaro cya Kamutyaza omugombora yabumbire mu district ya Bushenyi. Nganyira mu bingi nyewe nk'omuntu shawe basize ku trainings nyingi loading and advocacy training enkwata rights z'abantu abino burema mibiri yabo kandi training za shawe zinyambere kumanya kunaro binjira abantu ahubwo kwenda kwatara abandi bantu abino burema ubwo kesimbaho kandi hato n'uwari kujwekera bari mu mugombora yabumbire impinduka y'inkorebaho no kugira ngo nabo barigire umwindara razo murinda habo kuba nimbashomese binkushoma y'ijambo mbashomesa bamanye ubugabe bwabo abo kuba abinja barema batakumanya ubugabe bwabo batakumanya ngo umurema nawe n'ubugabe bwo kushoma n'ubugabe bwo kubaho n'ubugabe bwo kutunga sente za government nk'abandi ogwaine groups z'uru kurenga ikumo mchanga cyo wabe z'uru kugita bazira bina abana barema hamwe n'eminyete y'inoburema kandi ubwa hataba bahereze kutunga biharani embuzi hamwe n'ibindi bintu byo kubatunga. So ni nsima group ya kansara witonda ribokaserine yatkiremu kakatuyambaye cyamanu we as disabilities atira amatungo nyonka gambe mbuzi tukakora group nyona gambe mbuzi anizezo ningera kandi kinganyirwemo kandi nindeba abarema kitwe nimba nyenda nitwe ncyakare bagiye cyo batwereza tugire kitwagera ta cyatuyamba. Catherine najera ngo nubwo ari abariyo nakwataraho bace hakiriyo abandi binja barkwetengo buhwezi kandi tuganireho n'umwe habashaho babantu nkaba government ibaso kukwata ubuherezo obu ebuteke umuri almost buri rwaliro okugira ngo umwana ko arabe yazarirwa kasese abase kutunjira ubuherezo bwo kushemeza umwana ko arabe yazarirwa kanungu abase kutungayo abase kutunjira ubuherezo ko arabe yazarirwa bundi buryo abase kutunjira ubuherezo okucondozo ko kitongore cyo kujunanizwa hamo baruga abantu mu Uganda nukoreka ngo biciye ki 12 n'ubutonyeze bunabwa abanya-Uganda bino burema kandi abari kusinga muri abantu baturo mu mbera yo kunyigisirizwa ahabwa TV West nde Achiza.